Menteri Sarkar berkemi ekatanat transport ubah ada sakyat bahala maria. Ulang mak sarkar jela kalakot ek expression of interest na kabenta kitu kibakloi ban ay kajaka kaba 8,000 ekar na kabenta bantai ya ka Greenfield Airport ha kajela. Ubah ada sakyat bahala maria ulang bag sarkar jela kadan kajing temu ban shnai ka Greenfield Airport bat kaladep ban khot ek expression of interest ban ay lat kiriu shimet ni kikenhun man terwai kajaka jongki ban shnai kani kakat lingsun. Ulang bahadu menta 4 bantip bahkan nuka jaka ansnai kini giling kat lingsun hendrai hadian balakut ketarik jong kejing terwai ka. Kesorkar keselit jurip bat kemi ibnia ek jaka kibla terwa bat ansasyim mekarai ban snai kini kat lingsun. Uba ada sakyat bahala mare ulang bah kejing lut ban snai kini kat lingsun ke betamai ya kepisa anbei de kesorkar pedeng bat wat de kepisa bantiet ek jaka ke 8,000 akaru on ai de Airport Authority of India. Ulang bagi jing shnai ke Greenfield Airport ke jing kuat jang kesorkar pedeng bat kesorkar jelaru ke dan jing terang bandon no ya ke kat lingsun ke bapaka bat cisian beldap shnai ke airport ke batamai on penteri kam show ya ke badan mentah umroi hendrai penan kam no ek jaka jang ka kat lingsun ho umroi hakawi pat ke rukom man ajing mentoi kinong snong la banong bagi jing temu ka sarkar pedeng lengba ketenat civil aviation bansnai ka kat lingsun ke batamai kan deno ha kacaka ke berjerngam ke bampat penan kam satya ne ke bampat don yakinu kinu ke jingtei Swabangin identify ya ka jaka ka bahatam ya ka biang tam bansnai ke airport thamai ngila ailat yaki kenhun ne yaki mo yaki individual bakin ai ya ka expression of interest ka jongki ya ka jing don jimut ka jongki ban ai jaka yangi ka department kan bansna airport te ki breu mentah kila sedang submit hi yaki interest ka jongki mo EOI ngi khot kila ya sedang hi ban submit bat kidon ke bapan poro ba ai poring ban pengkret ni kum ta ngila namakala ka department kala extend ya ka poro kum ban sipang arpang ban ai lat chusu iki we breu ba kin yo lat ban submit ke nya ka jingdon jingmut ke jongki ban ai ya ka jaka syaka transport department kanang ba nginyo ban identify ti hadin bangila yo lut barok kini ke expression of interest ngin sa letpet ngin sa inspect pat ngin sepet kanu ka jaka ka biang tam namanta ban permi ikani airport mai ya kata ngin identify ngin simno lada snai kini ka airport mai kuma kanu ka jaka pendon kam bat kanu ya impulut namta minimum kade 2000 acres minimum jaka kumbaga mi ka court order kade 8,000 acre te dadang don sekali badang bun sekmat kat kum ke budget kat kum ke yu kadang baha tambah minimum kade bandon 8,000 acre ika menjabat ya kini ka airport ka beladon lupang tahang ni ada PTA ta ka airport ka mai kani ke airport berim mentah mo onda ngila yo kalat men sedang noi ketika bertemai te menta ban ong ipi kumno ban batai habede bagani ke berimru ngan sunang ban batai ipi kumno tang batang ka wepat ngakwa ban pensngau yapi badi kinong song snong jong ke jelah ke jongi baro ka weba ya kate ke airport ya kate ke jaka nginum pensep ai ngin sawat kilat kelenti hakanu korkom ke bangila ban pendon kam ya ka kanang ba kan penyo jing mentoi ya kinong song snong jongi hang ni kai tamakanum sep ai